bagi jingelang kam dei ka general meeting lene ka rally rei ka dei ka jingelang jong ginung kit kam ya ka ban pediang yimi ngenta kesini ban penyeso lene banlong ginung itrelem laga batagan election arfulai agane ka parti NPP komplei sibone ya ki kintin pediang sungu baha jong secretary jong menteri bolong chairman but ya baro abang ngepet ya kiri orang ba kinu ngelam kalau bisa tabak compare kendian ini selalu mentan wai ni kiri orang ba ki bedan lang ban ni labatan but kadon ke jinggeli haki telepon balai bapimino na seperti UDP nangong sampai laga ki social media ki penmi sampai hakat ni administrator bagi om channel bilai intinya so ngang oi ki kataru gaju sampai hak administrator kei ka daw ko bala pulong yani bangin sim ya karai bahab ban ino ya ki jinglong dekot ya ki jingetrei haka parti UDP ngangam kuak ban keren sibun ki para nongsong senop jong kamau pelang konstitusi hanrei lengkot hagi jeng i barit ke jonga ngai i ba ka don ke jing song per ka don ke jing song per haga ne ka parti UDP ngado najrong bat ngai i kumba berngut bernget ka don ke jing song senjo namar kata kedal ngam isengai su banir don banir trei nagam ta ke inversion arfulai hagane ke parti but ke epede kedal kabala pelong ya ki riurang ba ki jongi ki bang ili sengo mene ngili song meeting ba sanu ngilai ban penyeso ili sengo mene la batai ban ngi ba kade ke parti NPP kabaki nongelam ki badon hagade kalong si cakum ketu ke poetry ke bai baket semene laong don ki riurang ba ki bakila bandai hanrei kuno banra ni bagadon ke jing skam banyalam ya ke state hibrokowai bat ngile semua meneba la upgrade ya ka mau pelang PWD subdivision sya ka division kata kali ke we ke kam ka ba kelapen kelalong ya kini orang ba dijungi banyak keren ban longkum ke agenda bang ide ban pai segala ke parti bak ka baar kalong ka Crossing College ya ka ba ka Presbytery mau pelang kalau sengi kene ke college naga benta banyara yaki longying longsam ki baduna hakayo kakot labu kenang yaka hangne hamungap kenang bagani ki dong ki thain ki jongi ki khun dong ki longying longsam ki baduna hakayo kakot ki kham suk ndia om don kam ban pulut ki baywai seselong ki yin ko baram ni habang ye don hak tu ka komiti ye don ye ka ban perkhat ye kene kam kalong bang don kam ban senno ye kene kola bada ki jingi seibor jong si balang ba fer ki bahab ka mau plang presentri nile tresi tom ban yada ban su tulop ye kino hikai ban ngasungo ban ai ka buram ru ye kino hikai ki bala tresi tom ban ngi hagi jinsi ki baret hanrei ublei cimlai ino ya kita ki batrai sitom bagi kita ki don ke jintumu babaha nagamata kinong song snong dong ke thai ula penmi ula penyot sengau ya kinong elam ke jongi Isar Preston bagini di Isar Kenra ila pai kmat daga bakile arab ban sintino ban siutulop ya kino hikai
dah ke surga. Kalau long ke jing kerku ke bekra, kalau long ke jing mentoy. Namar kata ki pai ba, nihap ban pai kema, ngajuang borobor, habangi eskersan, habangi ayah kabut ke bakordor ke jengi. Nimdai ban ik, yaki breu, yaki paralok, lemkam. Yede ban ik, yede ban ayah jinsanya, ya kita ke party, ke pai kema, cakap dong ke tang ke jengi. Malay keren, ya kijinge bar kijing sadin jong kene dong ka tang ke jungi bar sar preston. Nak daw ila om yang aba. Ban rat den kong ya kene kijing sadin don kam ke jingi trailang. Wan ni trailang bar hadin kata ngin se pek ikam. Penjob ya ba kene di ngin se trai ikam. Ban ngin warra ya ka roy kapar jong kene ka mau plang konstituensi. Pai ba bi ngimdai bandon kijing singoper. Haka politics oh, hawai tem ngilak ban kersang ni wei. Ya kawai ke parti. Henry hakawai ke tem ngilak ban kersang ni kawai. Ni hab ban pek. Keno ke parti ke ba isungai, ke ba edan kata ke bor, banyalam. Ni juang borobor ngaya sengau habayat cerum seneng. Ki juang borobor bang ikwa sing ikwa. Ban long chief minister no dau breu jong ke khasi jangkia. Ya bang ikwa kadon kam bangin pek. Ya keno ke parti ke badon capacity kabor banyalami ke sorka. Nomor kata-kata wi haban pai kmat ban penjob ya ka parti NPP bat klem artatin hagi jini baret ke jonga Mr. Preston idon how line banyalami ke state ngi kadon ublei ai hom ramba ya kasap ya ka talen ban long ku menung ilam jong ka jelam ya kaliahi brokwai. Mereka kata kadang kam, ngigi pai ba pada ban kersang, ban support, ban penjob, ya kia mele jong kene ka parti, nang bangila ban job. Ngating teng ngasnu kadbang dan don ka parti DP, nga kumit hendak nomor ba, ti ang bakal ade ka pol, ban yalam no, ya ke state. Ipai ba wi ngamdi bakran ban. Lada ka parti UDP menin ka ay tiket yang ngaro ngamnut ban keren ya kene isu. Namar. Ay batan ya ke education department ro 4 lah. Sa sorgar MBA hakapor ba ya baha ya kikam. Kala ay sa UDP ya ke education department. Umi madani kino hingga. Ditlon mano. Bay jintlot jong minister in charge. Keno pada ya ke sorka. Haba minister in charge uklam wanra ya ki detail ya jengdon kam jong kata ke school beper haka cabinet meeting kumno ke sorka ke benda keren. Mentang lacanya apa wei le pedeng jong pi ban pu itu lengkal tapi pi wanra don yu tulung kam no bente. Kedai nomor kata daw. Kinsami beling ong lupa ngalatit bahagani election ke kampanye election kin sepenmi ki isu basak siap tentang tertel. Ya ka song sup song sengai ru lacanya ha ka parti DP. Hendak umla bantek lakam. Tekumno ngini alame ke sorka. Ngai i ba kadan sengai ba. Penamar kata kadau kadon kami ngi bangin pai. Cakane ke parti NP. Ban ai ke jinsanya. Ban ni don ke jingkermen. Balang ba ke jing penjob jungi ya ki kandidat. Khamar tatin New Chief Minister Daisar Piten Song. Bat sakawai namar ba kapor kamsa bani keren jeram sakawai galong ke target ke jungi galong balengi pai segane ke parti ke target ke jungi galong bangin penjob yo MLA ubalong sitting mentana soyong bat ni penjob na mau plan ban na mau senram bat hakata kapor katong ke jungi galong ban pensuk iki pai ba di jungi galong ba ngin kerpa ya ke sorkar baka civil subdivision kan long haka mau plan konstitusi. Kabalong pedang ni gini gilai teliki konstitusi. Kata kene ke jintregan ke jungi ba hin pensuk ipai ba bat hang tagai ke peli gilat kilenti ban aikam ajam ikun samla ke jongpi tiba pila pelut ke por pila pelut ke spa ban pak sekuliki hendak ladang im kre yakikam kumnon lak ban ai. Dan nomor kata apa ba long ki basengai long ki bayaine Logi bas kam jumur, wan muncak penbik, haki wei pat ki parti ke bakum ne bakum tai, hari tongi ne pai segala ke parti, sim nuksa,
simnuk sayangi kum kinong elam baik kumbaong kiwe ki parlok ba hakeleson baladak oh ngia keren ngiyang marsilang nakawe ka ransan bagindi nakawe nga nakawe kadai kapor melelai kadon kapor ya ki baro kadon kapor ya ki baro hakato kapor ngan phai sedin khindia yolese pia snow don ke jing snow ngau yolese phamla u chief engineer ban prekam anre boleh cumno sidang por te nimpatit kalong ka bakumno tegawan ka ba election ngiyong ba parang wang mo like pada election yolese kun ulong kum pak anre phose kam sumlong kum ta imat obru kham sab jenjar te nomor kata kadau kene ke general election ke pemerintah kadai ini ngimdai ban ong ba ngim sultanat lane kumta kan sawan ke jing keno ke no ke parti garo kabumut ngiru ngindai no gigaro kamu aban long kene ke genting no singo mene bufun basang tu dangdon bufun ya kidon cheno berit ngadon semungap meeting MPP yang hot api mentala le seperti garo onga em kadeka national party Henteng balai kene ke jingat tribun di parti hak sorka. Nisutu wala ngomlong meleru ringa sai perkat borbo. Nisutu bakadon ke jingat. Kadon ke jingat lada mut balek kum turu. Perkat pi lada. Wei ne pedeng ki dekot jong meeting. Jaganono komiti Kiwan Slam. Lasanya api. Kaplop no. Jadi nomor kata kada. Tongin sim nuksa yeki nongsong sinong ki badon sa ritor. Kinong sung seritor kile kumno kipek lara jit ya kene ka parti mono bonlong nong elam ban mono bonlong chief minister kijibek ya kata ka parti wan mong ba ngam sutenat kumta terter nomor balai ni kwi lenti bagi egi jinge ngan ong pila dangi ailat ya ka parti NPP ban elam ya ka sarkar kini gi jingmi madan jing sang balang ki nong kaje berkhot ngakermen bakendom jasu nomor balai haba kayo ban sinsal marwe kayo ban concentrate ya kikam ban penjang ya kijindon kam jong ke gelah dengi berakue kublai sibun tangkini kintin ke bakhendiat kapor kamsa ngem sekren bah bat tangkawe kelong nakaliang jungang ong kublai sibun ya ki parlo ki bajidon bat nga barabor bat ngilong ki beri kebaskam bari pi ki paiba ki badan ngena kapor kublai jong ke jingsok undon akat bat pi un ai pi kamet ka bakot ka bkhya bat penangla ban yetrei ki kam ki jambat kham tam ban yo kemensim ke besenrang bat ke beskam jumut klam de keran den mengenang bangin yo ya ke jingjop ha ka artrek bat ha ka ar bunyo trek jong bonai Februari ini mi daga jumut ke beskam ban son ya ka sap ka bakordor ke jeni ha ka dor jong ka ko kublai sibun kublai sejarngo yepi bara